Ehuriyo kugaba embobo za kokowa ombukama bwa Toro eshajurwa obukama burukweroho government ya rwagati kandi yesirwe Toro Kingdom Youth Livelihood Program. Tulete ensigo za kofi na kokowa bijja kwa tulaha district bakitereho mulingo urarangwa ensigo zino zagenda amiruka ngara abantu bakije kwanda basitungera ekire kigarukaho tugenda bijja kuba tuli unyangabo Russia na Poto. Ahansi yechweka cyo kubanza Chehureji Armstrong Calvin muhikirwa w'obukama najangu harimo kugaba embobo zo mwana na kokowa kandi omuchweka cya kabiri nahaza kuba mu kugaba enkoko no kubyara embobo zo mwana na kokowa umashaza gona kwetororo obukama. Ezi ya kabiri tugenda kubantu kubyara emisiri ya kokowa na kofi nuko tubendu bagabera ensigo mu bwiro bwiyongerayo ubwire buono. Yonka tuleta na byoma ebikwalisho ukoko obo nabo ntwija ndije kwa ntombeke byombeko buli county buli saza eno project obyeizire omukama yasava president the project aine singanto nyingi mbukamabwe ayitaga kubayamba abakuru ombukama hona bashaba bebembezi ba government kurwomashaza go bukama okushajike Hureji buli isaza eriri mukama bwa Tori kirweho kandi terera insaba aba emyandi ya Tori nywena mujumbire project yo mukama groups buli group erumu abantu 8 so buli saza naja tungamo istwakubandiza kweta za model groups but the program eno ni interesting anto ntahizange let us come to embracing a program eno kukira muno kokowa omwani hamune koko gasha kwa Jonan Singwire.